Turambira ntocheke bonara mwekuru wa kurubo miaka 56 wetheria kwitentere cheruguti kathiguni sub county ya Chuka kuringana na mukuru wa Wemicheni Mutua wite mwekuru wa Lucy Muthoni urautwire namba chuna kinyara atogune mathwani umire muchitere kithatu che muriyo na atacoka niyukitie ngwatano ya tori na polisi kurita muriyo abayura yurambiritie kurera mutarone Kirimene. Samuro Gishima aina ripotie. Kuonekana kwa mwiri wa Lucy Muthoni mwekuru wa kurubo miaka 56 muroni wa Ruguti ntere cha kathiguni wadi ya Magumoni ntugu 10 kumarira aurire gutigite kimako kinene kire akari amwe na kinyamara ya kuruta mwiri ujuru jeni na guchuka mata wetithia kirima giki. Mwiri ura tayari worete bonene aragutariwe akumenya ntuwira auragirwe kana gitumi ya gikuo yake. Ni muturi wetu arakorwo atina kiongo kiega no kuma distance eno eketwe na bagara turaga tugucoka sana tondu ni bantu mbali sana atinki abotire ukinyana tondu muntu uyu ende kiongo kia reta thina aranga wana mushi au area ya nturenu ya Mbukoni. Muthoni no aurie kuri muthenya wa kiumia ndieta kumuoya ndawa ino cia kumuntu anuntu no athuka kiongo na majira gintu thaa 11 ngoja thaa 11 najiria Muthoni akwaga ni mumaku muno ni Muthoni alale muratwa antu enge na tale maunto menge. Murume wake kwa rietwa Agostino Micheni ariuga na aringire ripoti kwa borichi ntugu wenu ya Jumapili ya tariki 3 mweri ojo rira Muthoni aurire. Ni nathitangia mbena mbiye kwa iva ndacheko mwisho buna na alekeria kibubua nipo naandika kaumbi muthenya wa kiumia woni twagwata ripoti kule muntu aripotete kesi ati ku police post kule muntu ale muru twamba kulumiriria twamba gugwata ale Micheni Elias Kaiga natumbire kumucwa na twamba gucanwe na amba ku identify mwiri wa mutumia wake ora ripotete ale muru. Akari baba bariuga ririte karikari ya mbere ntura ino irano yo ntura ya mwari ura ari muritwa wa University ya Kiriri ura mwiri wake waithirwe utetwe kithimani mwanka muthiru. Turi amakumu no nuntu au ntonu na riri ngi tutithiretie mwaka twena kaire tukangia nako kare karute wana Mbukoni kithimani kwena tucobi tukurugwa na matulani na cobi nwi kunywa ni manywa bamwe na bangi na ikinyunya gwa bamwe na bangi muntu anakirutha mauntu mamwe ta mau ati ono uri untu munene. Riu thirikari ni tutethereria kurithiria cobi na kwendia bangi nonto ikapunguza mount cases imwe ta inu cia kulagana. Ende bariuria bongero ukaria kenda makarikata mama matakithi mbere kumira mauntu mau ni menda mathie mbere guceria mulagani ntunyuthana kwa tonetro kuma kiumia kiu. Thirikari ni cuthiriria untu uyu muno nuntu tutikumenya ru gugakorwo kuri kwa no atugwatanire turi atori mauntu mama kumerera tubote kumakinga nuntu tutikumenya mwiro uyu kuonekana ronseni uri ronseni kumania na ambi hata ikiwa mutumia uyu arari na kiongo gitikiega twankinya egwe eketie ronseni labda kwena mauntu mangi maumirire tende tutimea kuga tiga mwiro kathio kaaseswa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.